votre vie, a partir d'aujourd'hui, a partir de maintenant, de transformación en su vida de ahora en adelante. Si tienes un dolor, si te duele la cabeza, si te duelen los ojos, dentro de poco yo voy a poner mis manos en tu cabeza y mi Dios hará un gran milagro en su vida. E pour nous qui la victoire sur la guerre andando que nous, nous seulement capables de se monter si nous recevons a bater avec l'esprit. Si nous repentir, si nous baptisons dans l'eau et si nous recevons a bater avec Saint-Esprit, exatamente com ça. C'est peut-être ça que foca o evangelho. E são sinais demonstrando que ele está próximo de voltar. Então o que nós temos que fazer? Avaliar nossa vida. Agora eu quero te falar uma coisa. Jesus falou de guerra entre país contra país. Mas Jesus também estava querendo falar de uma guerra que nós enfrentamos aonde? Dentro de nós. Que guerra é essa?